Uyu munsi twari turi kumwe n'umuyobozi wacu mukuru uyoboye ikigo dukorera, ariko twamubajije ikibazo ku kuntu abibona kuri iyi inflation y'igihugu. Ubona ko ibiciro byazamutse hanze, abantu bari kubura amafaranga kubera ko amafaranga bakoreshaga bishyura ibintu bike, ubu bari kuyagura bishyura ibintu byinshi. Sibyo bishyura ibintu byinshi, ubu ngubu barimo barayagura ibintu bikeya. Bivuze ngo icyo yadusubije ko bisaba kwizirika umukanda. Kwizirika umukanda ubwo bivuze ngo iki? Urasabwa kugura ikintu urimo urakenera, urasabwa gukoresha amafaranga makeya, ukizirika umukanda muri make ukarekura ibintu bike bike. Nibwo buryo inflation itabasha gufata, kuko murana n'ibi bihugu byo hanze birimo birarwana, bivuze ngo biri gutuma ibicuruzwa bitugeraho bitinze, bigatuma amafaranga tubana makeya kubera ko ibicuruzwa byazamutse. Rero ikintu nagusaba ni ukwizirika umukanda muri iki gihe cy'ibiciro cya ekonomi itameze neza. Ciao.